Kavindani ka koti wa Kitui weteletwe kumya utwi yiulu wa Utongoi mweu wa kyama cha Mbungeni ya Kitui ukulyo wa mama atongoi ma kyama kiu Mbungenisu ala manakulitye maendeeye na kukwatiliila myanya isu ya Utongoi nunavyaiiwe itheka ni koti wa Kitui uwumbulwa ni amemba ma mbunge ya Kitui ala mendekethetwe ni kyama cha kosa myanya isu ya Utongoi wala mamukulya speaker wa Kitui Kenengo etikilane na utuyusu wa koti. Onesimus Chalo nukuelezea. Itina wa chama cha Mbungeni ya Kaunti ya Kitui kama waluku ma atongoi wa chama kiu Mbungeni ya Kaunti ya Kitui na kuendeea atongoi mweu waselele myanya isu bunge ya Kaunti ya Kitui kweselo atongoi wake speaker Kinengo nda atambua mawaluku asima chama cha kindu kila chetie vyovi ingi Mbungeni ya Kaunti ya Kitui na kwani ekiwa iko kotini wa Kitui na ola wetelete kumya mweu wa katano kumanyikenia memba mevala mele kuwaselele myanya isu ya atongoi valo atongoi ulo na kukwatiliila myanya isu wevo motongoi wa alengi na mukunu wa musalisa na nathakisyo kule kotini wa Kitui makulitye maendeeye na kukwatiliila myanya isu vala koti wa Kitui wetelete kumya mweu wa katano vala nunavyaiiwe itheka wendikithya wa memba asu na kuetekana chama cha niche nyuvani na myanya isu timethei uwumbulwa ni MCA wa Chusa Munyoki Katonyi na ulonyuvitu kuosa mwanya wa mutongoi wa alaingi. Otondu mwisikana kunaye kwani ya kotini kulingana na Ngusanisyo ila sithite Mbungeni ya Kitui siung'ang'ania kuhusu utongoi wa alaingi Mbungeni ya Kitui. Alama tweta apili Mbungeni amini kotini nimekite petition ya kwasekana stay orders medite stay orders ni kana mende kwekala kivilani ikwani ya apili ende na kusilwa na judgment ya stay orders ni na nenganwe muthenya wa sort kana kulingana na kila judge na nenye ni kana pai bandu bena vacuum na pai batawa stay orders nundu kwi atongoi manyu biwe ni ayumbe ala mengi ma kyama kya Wiper na kyama kya Wiper kiithinisha Utongoi umwe wenda speaker Kinengo etikilana utio wa koti Kavindani kametelete koti kumya mwoloto na kwa utio wa koti ni kana munyoki wa mwenzi na mheshimiwa Ngoima no maendeeye kwikala Utongoi-ini twetelete utio wa appeal kwa kiu nikyo kinethiiwe na ninya na lekwithia uyu ne Utongoi-ini na tu expect kana nondo ni koti na twie na speaker witu niwe wiki ya kwacha kana nunengete koti ndaya na kwa wono nengete koti ndaya ni twisi nondo ni wakili tu expect kana twasioka mbunge na nitumwandikie balwa tumunengete ruling ile nethiwe na tumukulityo mituki effect changes ile sinethiwe ni kana wese kwithia kyama kya Wiper ni kya kwata na nitwathukuma kwa mweu na nitwaete mweu Mbungeni ya Kitui ni kana wese kwithia enenzi ma Kitui ni makwata ikusa ya kuthukuma ate Ngusanisyo Daniel Ngoima MCA wa township na ingi ulonyuvite kuosa mukunu wa musalisa wawetekana utwi na nyuvani wa memba ma chama cha Mbungeni ya Kaunti ya Kitui wakwika mawaluku Mbungeni ya Kaunti ya Kitui niwele kunengwa ndaya majority ya chama cha Wiper amanenge mwanya mathukume kona na utwiula wekiwe ni NEC kana National Executive Council na wasioga wathinishwa ni tribunal ikwani ila yathakiswe kuku compel tribunal ni kana ike ruling itumwe speaker recognize those changes katika mbunge kwa kitimichusuo ni twamukulia kwa ndaya eke changes tondu baithia wana mwanya wa bethiwe no bekale bebathi kana ila tumita kizungu vacuum ingi Ngoima enda speaker wa bunge ya Kaunti ya Kitui atambua Utongoi umwe na kuonenga mwanya kukwatiliila myanya isu ithindani utwi wa muthia wetelete kumwene koti kwani inaisie kwanana na utwi wa tribunal ni majority whip akethiwa Daniel Ngoima wa Kimansi na ke majority leader akethiwa Munyoki Mwenzi kiuno kyo kinaiwe nikialire Kuendeea na ila tumita stay ni stay yesu ya tribunal kwa kitimi chikuma suo ala methiwe mathakite kotini kana ni maeme Utongoi-ini mayaile kwithwapo mpaka tadiki mwonza mwei wa katano ila appeal yo ila manekie ya kuchallenge utwiyo wa tribunal ila we nenganwe direction ni judge Justice Limo pake kotini ya High Court Kitui ndini vote vlingo movo Utongoi TV kuma Kaunti ya Kitui ni Onesimus Chalo.